أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمة حضرت محمد مصطفى بن، وصلاة والسلام لسر أهلي وأصحابي وتفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوی دنیای دا ام تفک جی عیش ما کار ما جهفدو آیریا. هنک جما عیشچینا، هنک جما جی پاترونن، هنک جما معمورن، هنک جی آمرن. يعني هر يكي عيش ما آيريا. معلومة إنسان هناك جي فقير، هناك جي زنجين. يه زنجين عيش ددنم هو، يه فقير جي دچن عيشي واتكن. لبلي أفرق بونا مسلكا مهو نابي السبب قوم هو الجم خدا چقاسي إقنجا، بلكي قنجبونا مهو الجم خدا بإيمانم هويا، بعبادتم هويا، وبأخلاقم هوي خوشا. يعني إنسانكي آمر بي ويكجي معمورة نقو أفي آمر جي معمور للجم خدا چترا. قنجبون للجم خدا بتقواتيه. إيمانا كي قوت لي بي، عبادتي كي بهتر زيده بي، اخلاقی که ده بهتر ای خوش بی لجم خدا اوی بقیمته. لجم خدا قیمت نب قونمام هویا بکام هود کو قلطغی درونشتیا کا گوراوام هو دولت دچیا، بلکی قنجبون لجم خدا بتقواتیه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ان قنجوا لجم خدا ان بهتر انسان تقوايا. يعني كي جودها بهتر تقوى بي، كي جودها بهتر امر خدا بجه آني بي وخوش حراميا دور قرت بي لجم خدا اوي بقيمته. قال مسلمانا خدا عز وجل د قرآن دا وها قوتيا خدا عز وجل مرنجی چه کریا و ساغبونجی چه کریا. جبونا گو و امتحانه بکی که کی جویه دها عملکی خوشک بکی. يعني جبونا گو و امتحانه بکی که کی جویه عملکی خوشک بکی. خدا عز وجل جبر ویه که مرنجی چه کریا و ساغبونجی چه کریا. قالی مسلمانا گرک حتى مهو كاربي مهو عملي خوش بكي، عملي قنج بكي، عملي جوجبو الدنيا مهو وجبو آخرتا مهو منفعت ليا مهوي عملي بكي. أو تشتي جو نفايدة الدنيا مهو تدهيا، نفايدة آخرتا مهو تدهيا، جرك مهو دفجوي تشتي بردي. تشتي ما لا يعني جو فايدة مهو تدنينا. نیا دنیای و نیا آخرتی گرک مهو دفجوی تشتی بردی. قالی مسلمانا د تجارت دا دوی کار دنیای دا اخلاق اونملیا، راستبون اونملیا، گوونلر اونملیا گمهوی گوونلی بی مهو أهل باورية بخلق المهو باور ببن أو أونمليا. مهو خودية سوزا خوبي أو أونمليا. مهو درست بي خلقين نخابيني أو أونمليا. مثلا إنسانك عشتيا شخورة شغل البردستي جاميركي گرك أب إنسان إراست بي، گرك إدرست بي، يعني گرک خاینتی نکی.
او تشتي دبن حماية ويدا او عيشي قد دستي ويدا خلقي دايي دا قد يورا في عيشي بكا گرك دقار شي خوديه وي مالي دا اي درست بي اي نه خاين بي عيشي خو خوشك بكي حواله خو نخاپيني يعني گرك ولو اي دويار لي بي خوديه عيشي لقار شي في انساني عيشي او جي گرك اي دويار لي بي اخلاقك وي جي گرك هبي گرك وقتی حقی وی عشیهات حقی وی بتمامتی بدیه دا کمایی نیخیه دا گرک استراحت بدیه دا گرک سوسیال حقی وی محافظه بکی گرک تدبیرا ساجبونا جانی وی ور محافظه کرن گرک وی تدبیر بستینی به چاوات خوازی گو اور محافظه کرن گرک تدبیر بستینه گو عشچوی جی ولو ورنه محافظه کرن زرار نبینه ادیف چه عیش دبی بلا بی وید وی بلا تکستیلا دب شغلی وید وی بلا انشاءاتا دب شغلی وید وی بلا شفره جامعه بی yani dünyayı da gerek meslek hena insan da gerek عيشادة شغله هناك دلقون تادة شغلن هناك شفيرن هناك أفضانية دكن هناك دين شاطة شغلن هناك معمورن هناك تكستيلة دد شغلن هناك فابريقات دد شغلن هر كسك عيشيوي أيريا أفاني عيشي جرك راست بن عيشي خو خوشك بكن نادل غجيبن خاينتي نكن يعني الزرار ندنا وي مالي قوتي دد شغلن وخودية عيشي جرك أوجي دويارلي بي جهداري واعيشي خو بي قدر قيمته وبقري وقتي اجرتا وهات اجرتا ود وقتي ويد بديوا هناك جي حفتلك شغلن وقتي حفتيا وتمام بو فركي وابديوا هناك جي بم ايلك شغلن وقتي كو هيوا وتمام بو ايلكا وابديوا سوسيال حقي ومحافظه بكي استراحتي بديوا جبونا جو عبادتي خو بكن گرك مهلتي بديوا مثلا بيجن روجا اينيا گرک مهلتی فرصتی بده عشتی خو گو عشتیوی هرنش خور المجا خو اینه بکن دوا وقتی دیدا گرک مهلتی بده فرصتی بده گو هرن المجا خو وقتی بکن yani gerek اوجی خودی عیجی و قولایلغی sağlamış bike عشتی خورا yani hem عشتی القارشي patron مسؤولا هم patron القارشي عشتی مسؤولا هر دوجي gerek اخلاقي وهبي قال مسلمانا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي خدا عز وجل كيفاويتي حجد كي وقتي قو يكيج وعملك كر وي عملي خوشك بكي يعني مثلا مسلكات تشبي وقتي تعملي خوشك كر كيف خدي تعالاتي كيف خدي تعالى جوي إنساني رتي قو عملي خوشكتكي عيشي خو بساغلميتكي بكرمانجي جانت قوت جحتاري بي جحتاري كي قنجبة تملا بي ملاك كي قنجبة تشفير بي شفير كي قنجبة يعني تخديه چه مسلكي بي دوي مسلكا خود تام زانبه حقيوي بديده بكرمانجي تي قوتن جانت بي دبي انساني نملا خلقي جدين دكي دكتوري نزان خلقي جاندكي يعني نه دكتوره خل دكتوريه ديني هري زرار دي انسانه نه عالم خل عالمتي ديني يريا غلط شاني انسانه بدي ام بيجن انشاءات چتكي نه مهندسه امد بي بروجا چيكم يه غلط چيكي ج قالب فهمناكي دبيس قالب جيما غلط وي خاني تشيكي ام بيجن سواغجي بي الكتريكچي بي يعني چه مسلك بي گرك مهد مسلكا خدا ايزانه بي هر مسلك بقيمتا خوديه هر مسلكي قيمت ليا لي بلي گرك هر خوديه مسلكي جي مسلكا خو خوشك بكي دوي مسلكا خدا اي راست بي
ای درست بی، ای گوونلر بی، ای نخاین بی. گلی مسلمانا گرک ام جبیر نکن وقتی جبونا ایدارا خوا و ایدارا مالا خوا عائله خوا گو ام بشغلن رزق حلال ام قزنج بکن گرک ام زانبن اوج عبادتا. يعني إنسانك جوهر دين شاطئ ده شفقة حتى إيفاري شغله حلال دكي أو شغله وي وكجو عبادتك وكجو الميجي سنتك خدي تعالى ولو جيرة قبولتك وكجو روجي سنت بقري خدي جيرة قبولتك. يعني بيتشاوا مهو روجي تقري خدا خيرات ديمه مهو الميجي سنتك خدا خيرات ديمه وقتي جو مهو هري بشغله شغلك حلال عبادتي خوشي بير بقي أو شغله جمهود شغله خدا عز وجل جمهورا عبادت قبولتكي. قالي مسلمانا جرك أم رزق خوا جحلالي قزنج بكن. يعني جرك أم كاري حلال بكن شغله حلال بكن جبونا أو قزانجا ما أو قليرا ما شحلالي بي جبونا جو لقمة حرام ام نخون جبونا جو لقمة حرام ام ندنا آئلا خوا ام ندنا كفلت خوا ام ندنا مالا خوا گرک ام شغل حلال بکن ام مال حلال ام توب بکن. گلی مسلمانا گرک ام جبیر نکن گو روژا قیامتی حساب هیا امی ورنا حساب کرن خدا عز وجل ये हिसाबे वी माले गुमा थोप करी و वी माले गुमा खर्च करी ये जमब की ये बेजे तअम्माल जखूदरे थोप कर و ततखूदा खर्च कर. يعني खुद ताला ये हिसाबे वी माली जमबदे फिरसांद खुदा عز وجل وهاد बेजे بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. دبي محقق أوانيجو باوري آنينا أهل باورينا مسلمان وعمل صالح جكرنا عمل صالح تشتيجو راضيبونا خودي تيديا تشتيجو كيفا خودي جيرتي الميجا روجيا زكاة حجا قنجاب دي بابا قنجاب جيرانا ام بيجن كاري كسبة حلالة عمل صالح تشتي باش يجو إيمان آنينا وعمل صالح كرنا خدا عز وجل بيجيد بأم أمون داناكن خيرا وانيجو عمل خوشك كرن إنسانكي كاركي عملكي خوشك كربي خدا عز وجل خيراوي ونداناكي أو عملي أو كاري لبوشي ناچي. وحديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وكما قلتي إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقينه. خدا عز وجل حجد كي وقتی گو یکی جوا عملك كر گوی عمل خوا خوشک بکی ساغلم بکی درست بکی. قالي مسلمانا در حق إنساني گو خودی عیشه پترون جی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وها گوتیا عیشچی و بری گو خهدانا وی زواب بی حقیوی بدنید. يعني الجمت بيوميا خو شغلي چاوا وقتي حقيوي هات حقيوي بيكي ماي بديدا. قال مسلمانة إنسانكي گو خاينتي بكي چمالي إنسانا بي چي دولتي بي گو بدزي خدا عز وجل وها قوتيا ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة اوه گو دزيه بكي مال دولتي بي يه قامو بي يه وقفه بي بدزي روجا قيامتي وقتي گو هات گنه وي تشتي گو دزي يه دستوي وي دبي يعني او انسان يه بي وري حساب کرن خدا عز وجل يه ويدي حسابي
یê cezayê wî tiştê ku dizî jê bistênî. Gelî misilmana la xwe ji ber wê yekê wextê ku di vê dunyayê da ji bona ku meslekê ma farqlî ne. Hinek jê ji me amirin, hinek jê ji me mamûrin. Hinek jê ji me patronin, hinek jî îşçî ne. Her yekî jê re exlaqek heya. Amir jî bê, mamûr jî bê gerek gorava xwe bi heqî bike. Bêkê mayî bike. Mesela mamûra insanekî ku çû cemê ji bona karekê xwe, ji bona îşekê xwe gerek em mamûr bi birûkî vekirî, bi xeberdaneke xweş îşê wî pêk bênî. Yê amir jî gerek bi xweşkatî guhdarê wî mamûrî bê rêşanî bide. İnsanê patron gerek heqê îşçiyê xwe bêkê mayî bide, di wextê wî de bide. İnsanê îşçî jî gerek guhdarê malê patronê xwe bê û îrast bê, durist bê û xayintiyê neke û îşê gotkê wî îşî saxlem bike. Gelî misilmana gerek em ji bîr nekin kesba helal, kesba helal ku miho bişuxulê di helalî da îbadetê xwe jî pê re bike, Xuda Azze ve Cella wê kesba miho, wî şuxulê miho jî ji miho re îbadet hesêb dike. Êdî Xuda Azze ve Cella îbadetekî ku em xweşik bikin, bike nesîbê me. Xuda Azze ve Cella rizqî helal û fereh bike nesîbê me. Xuda Azze ve Cella rastiyê, durustiyê, emîntiyê, guvenê bêxê nesîbê me. Xuda Azze ve Cella dêwbavê me efû bike. Xuda Azze ve Cella di dunyayê de jî qenciyê bide me û di axiretê de jî qenciyê bide me û me ji ezabê êgêr muhafaza bike. Xuda Azze ve Cella qelbê me paqij bike û eybê me veşêrê û şîfayê ji nexweşê me re bişînî. û Xuda rehmê li dêwbavê me bike. Xuda Azze ve Cella me û zuriyeta me bigerînê ji wanê ku li mêş dikin û li ser li mêja xwe dewam dikin û Xuda duayê me qebûl bike. Xuda me û dêwbavê me û temamê misilmanan efû bike roja qiyametê. Xeberdana me dawî hemd ji Rebbê alemê re bin.